Zastarele su gusle, govorili su ovi u Crnoj Gori Crnogorci, bacite gusle, uzmite mandoline u ruke. Kakve to veze ima sa... Nisu gusle da smo ih mi izmislili, ali su nam bile potrebne. Da nam otru suze, jad, bedu. Treba ih zato poštovati. Evo primjera ova Pekovićka, koja je gusle promovisala na onoj čuvenoj aukciji znanja. Ona nema gusle da diplomira ovde kod nas, nego je otišla u Finsku. A vi ovde na Akademiji muzičkoj nemate ni odsek za harmoniku, a harmonika se, bar po Srbiji, svud svira. A onda malo pa naiđe talas novih nekih pisaca koji kažu ovo je sve, to je prevaziđeno, to je ovo. Pa ne može se stvarati kultura uništavanjem jednog i takva je politika u stvari. Pre nas ništa nije bilo, mi ćemo pokazati kako je. Tako i ova literatura i kultura, nažalost, prati to. A kultura je sve što se sačuva. I sve se mora sačuvati. I ono što valja i što ne valja. Na kraju krajeva svakom piscu, umetniku, filozofu računa se samo ono najbolje. Po tome se zna. Hteo sam da pravim Gorski vijenac predstavu za 200 godina, ali je bilo nemoguće. Svi su mi izbegavali. I onda sam ja rekao, sad ću da napravim Luču. Iz inata, tako reći. Mene isto zbunjivalo to. Jedan put mi je Ljuba Tadić rekao, ja sam teo to da radim, ali to je nerazumljivo. Ja sam uzor, tu nema ničeg nerazumljivog ako uzmete u obzir samo jedan uticaj ruskog jezika koji je tu, a koji je nama slovenski i vrlo blizak. To je jedno ogromno filozofsko delo koje je, mislim, skoro više prevođeno nego Gorski vijenac zbog same problematike u kojoj su prvi put, na što bi rekli demokratski način, se sukobili Bog i njegovi oponenti na čelu sa Satanom. Mislim, to je... Ja sam napravio to kao dramatizovao, to može da bude i jedan siže za operu, za balet. Ali toga se niko, jedino prvo pevačko društvo, hvala mu i ovom prilikom, su se našli i mi smo to napravili kao oratorijum. I igrali smo i u Rumuniji, igrali smo i u Hrvatskoj, ali u Crnoj Gori još nismo. Ja se nadam, otopliće se odnosi.